لا والكسل كلا والبي والإبانتال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن من المسؤوليات العظيمة التي بينها الله سبحانه وتعالى وأكد عليها وربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ربى نفسه ثم ربى أصحابه عليها، ألا وهي الأمانة. فالأمانة إخوة الكرام خلق عظيم، ومكانتها عالية عند الله سبحانه وتعالى. فقد وصف الله سبحانه وتعالى بالأمانة أصفى خلقه، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ولم يصفه إلا بأوصاف قليلة. من أبرز صفات جبريل عليه الصلاة والسلام كما بين الله سبحانه وتعالى صفة الأمانة، فقال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله سبحانه وتعالى لخاتمة الرسالات وتمام النبوات، ثم رباه كما أورد ذلك الأثر، وإن كان الأثر ضعيفا، قوله أو فيما يروى عنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وليس بحديث صحيح، لكن ذكره الألباني في آداب الزفاف وضعفه. والمعنى صحيح أن الله سبحانه وتعالى رباه فأحسن تأديبا. يقول في ذلك: ألم نشرح لك صدرك؟ إذن هذا الامتنان من الله سبحانه وتعالى في أن الله شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم ووسعه وأدخل فيه كمال الأخلاق وأخرج منه سيء الأخلاق والتصرفات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فامتن به عليه. والمعنى الذي أورده الألباني وإن كان ضعيفا معناه صحيح، أن الله أدبه فأحسن تأديبه. ومن أفضل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق التي ذكرها الله في القرآن. هناك أخلاق أوردها الأئمة في كتب الحديث أنها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما أورد ذلك الإمام الترمذي في الشمائل وغيره، والإمام هرمزي وغيرهم. ولكن الأخلاق التي بينها الله تعالى في كتابه هي أفضل أخلاقه، وهو رأس الأمر. ومن بين الأخلاق التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها في القرآن ماذا؟ الأمانة. الأمانة إنه يقول سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين
مطاع ثم أمين. هذا جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه أمين قبل النبوة، وهذا من صنيع الله تعالى له، وبشهادة الكفار والمشركين. شوف، هذا الخلق لا علاقة له بهذا التدين فقط، ليس فقط المتدين هو الذي يتصف بالأمانة، وإن كان المتدين أولى بها فصاحب الدين أولى بالأمانة، فنعوذ بالله أن يكون صاحب الدين ليس له أمانة، وهذا من أخلاق آخر الزمان، فساد الأمانة وقلة الأمين وكثرة الغش والخدع والاحتيال على الناس وعلى الله وعلى الدين. إذن فالأمانة إخوة الكرام مكانتها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فاحرص يا رعاك الله على أن تربي نفسك عليها. فالخلق بالتخلق والعلم بالتعلم، فلا يولد الإنسان أمينا، لابد أن يربي نفسه عليها، فلا بد أن تسعى جاهدا حتى تكون أمينا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة عندما كان كفار قريش يتنازعون في تعليق الحجر بعد تجديد بناء الكعبة، يتنازعون على تعليق الحجر، ثم اتفقوا على أن يحكم بينهم أي أول واحد يدخل عليهم في الحرم، وكان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا جميعا على أنه أمين، فما يحكمه خلاص. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالوا بخرقة، فجاءوا بها وضعوا الحجر عليه، فقال ليمسك كل مجموعة أو كل قوم طرفا، فأخذوا جميعا من كل الأطراف ورفعوه إلى مكانه. وهذا فعل قبل النبوة، والسبب أنهم اتفقوا عليه بعد دخوله، اتفقوا عليه على أنه أمين، وكان يسمى قبل النبوة بالأمين. وهذا الأمين محمد الأمين ليس اسمه، ما له علاقة بأسمائه، وإنما هذا وصف له لصق به بعد اتصافه بمعناه، فالمعنى والمبنى صحيح، فهو أمين بالاسم وأمين بالفعل. إذا إخوة الكرام، فلا بد أن نراجع أنفسنا في هذا الموضوع، ومن تأمل في واقع حالنا هذا في هذا الزمان لوجد العجب العجاب. قال علماء الاجتماع ابن خلدون يقول في مقدمة كتابه الاجتماع: الإنسان بطبعه لا يستطيع أن يعيش وحده، لا يمكن أن يعيش الإنسان وحده في هذه الدنيا، لا بد أن يكون معه ناس آخرون. فإذا وجد نفسه مع الحيوانات صار حيوانا بأخلاقه وألفاظه، لا يتكلم لغة الإنسان. لو ولد شخص ثم وضع بين الأسود لا يكون أسدا بخلقه، لكنه أسد في أخلاقه وتصرفاته وكلامه، فسوف يفهم كلام الأسود وتفهمه الأسود، ولا يفهم كلام بني آدم، لأنه نشأ من بيئة لابد أن يتسم بما يحول حوله. إذن فلا بد يا إخوتي الكرام من تعامل مع الغير، فكل منا يحتاج إلى غيره، فطالب العلم يحتاج إلى الشيخ، والأميل يحتاج إلى الموظف، وكل واحد منا يحتاج إلى جهود غيره، فلا بد أن يتم تحقق الأمانة بينهما، وإلا فإن كان الأول أمينا والآخر خائنا فسدت المعاملة، ولن يكون الآن هذا الجدار، لا بد أن يوجد من يبني هذا الجدار،
ليس الآن كلنا لا نستطيع أن نكون بنائين، لابد أن يكون هناك بناء، هناك رخام، هناك كهربائي، هناك ملون، دهان إلى آخره. إذن فلا بد من تنوع الجهود، وعلى هذا فلا بد أن يكون الناس يتعاملون على أساس الأمانة، فإذا رفعت الأمانة فصلت الدنيا. والأمانة يا إخوتي الكرام مأمور بها مثل الصلاة. الله سبحانه وتعالى أمر بالأمانة مثل ما أمر بالصلاة، يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا كلام الله في القرآن. القرآن هو الذي أمرنا بالصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا كلام الله. القائل بهذا الكلام هو الذي قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لا فرق، لا يمكن أن تفرق بينهما ولا تفاضل بينها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية الأمانة. لقد أورد الألباني رحمه الله في صحيح الجامع حديث يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان لمن لا أمانة له. مستحيل أن يكتمل إيمان المرء إذا كان لم يحقق الأمانة. وفوق هذا وذا مكانة الفردوس، جنة الفردوس لأولئك الأمناء يوم القيامة. الأمين ممن يرث الفردوس. هل بعد هذا من فضل؟ جنة الفردوس فوق جميع الجنة، وهو وسط الجنة وأعلاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسط الجنة وأعلاها الفردوس. وكل واحد منا قيل له: إذا سألت الجنة فاسأل الله الفردوس. وهذه الفردوس منزلة الأمناء الصادقون مع الناس، قبل مع الله سبحانه وتعالى ثم مع الناس. قد أفلح المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هل بعد هذا فضل؟ إذن الأمناء يوم القيامة هم سكان الفردوس. يا لها من خلق عظيم. وفي الحديث المتواتر قوله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل للأمناء بردا وسلاما يوم شدة الحر، ويوضع لهم منبر عالي يرتفعون عليه، يعلون فوقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع للعادل أو الإمام العادل يوم القيامة منبر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من يذلهم الله في ذل يوم لا ذل إلا ذله، ذكر فيهم إمام عادل، أي الذي يؤدي الأمانة. يقول: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. لا والكسل ولا إذن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا وأحوالكم. musidɓe juɓe tedduɓe yetti Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tedduɗo seniɗo handuɗo yettede tawde enen ɗo iɗen haani yettude Allah subhanahu wa ta'ala e ko hina enen ɗo jarne mo e nemaji makko ɗi e moƴƴereji makko ɗi fof. Nemaji makko ɗi e moƴƴereji makko ɗi ala kono yoɓire sina yettugol. E mara noon nema ɓurɗo mawnude mo Allah nemi en ɓuri tawde waɗen joni. Hay ɗum heɓorta kaalisi, heɓorta gandal, heɓorta laamu. No woodi jogiiɓe ɗum hara ɓe heɓaali islam. Ko ɗum waɗi mo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e mum wo waɗa mo julɗo. Wonaa kadi nanugol arab watta goɗɗo julɗo. ɓay woɓɓe goo nde ɗo ɓuranaare mo jippi hari hiɓɓe nande ko wonaa wolede ko no wonɗe nangisi ɗo ni, hara ɓe faamude ɓuri en enen koye firane kamɓe ɓe firantaake. Kono hatta Allah tawi muyanaaɓe fodaaka.
en andi jaka heɓugol oɗo nema o nema e moɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi no windi ka Qur'an yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha ko so yiɗima o ko so yeɗima si feewa idan en yetti Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗen e yettoɓe nemaji makko ɗin en duwani ke nelaɗo makko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en duwanike mo e sahaba e makko ɓen e dendalangal julɓe moƴƴuɓe e iwtiɓe ba makko no moƴƴini ha ñande darga ka darwi so ɗum feƴƴi musidɓe julɓe no tawa e yen andu no tawa e waɗɗiɗi ɗin no tawa e waɗɗiɗi ɗin e hoore meɗen enen julɓe tabintingol nunɗal ɗum ko waɗɗi ɗum e meɗen wano julde nde waɗɗori ni ko Allah subhanahu wa ta'ala yewtuɓe fi julde on ka Qur'an o wi o waɗɗini julde nden e hoore men ko on kadi waɗɗini e nun so ngini e yewta fi ɓural nunɗal yoni en piiji tati ara nun ɗum Allah subhanahu wa ta'ala sifitori nde o sifoto Jibril alayhi salatu wassalam e nder malaika ɓen ko nunɗal ngal o sifi e makko a Qur'an mo haali Jibril sifaji buyi kono sifa ɓurɗo donnude on e sifaji ɗin ha o halfinimo jippingol annabiyagal ngal yani gandal annabaku ngun ko Jibril halfina gila fuɗɗi ha kalanni e annabaɓen fof sifa noon mo siftora on ko honɗum nunɗal wi ka Qur'an nazala bihi ruhul amin o sifori mo sifa nunɗal si tawi Jibril e hoore o martaba mo jogi fof tawi Allah subhanahu wa ta'ala seɗi nder ton e nder jikkuji moƴƴiɗi o jogii ɗin sergitani en goɗɗi goo ton ɗin ɗi o sergitani en ɗon ɓe wi at-tafsilu dalilul ahammiya ɗin ɗon haray ko holli wondema ɗin ko sifaji jadi wona noon kadi nelaɗo meɗen ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam hino tawa e jikkuji makko jani ɗin e sifaji makko mawɗuɗi ɗin nunɗal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no siftoro nunɗal ado o neleede en fof en nana e goɗɗo no ine Muhammadul Amin to fiyonno ɓeyni goɗɗo Muhammadul Amin ko nelaɗo ɓeynitiri kono yima makko e ɓen makko ko inninomo ko Muhammad ɗamino on ko haala araba ko firi ko nunɗuɗo ko ɓayi kamɓe yimɓe makka ɓen ɓe ndaari ɓe tawi oɗo suka no nunɗi hari koye nelaɗo sallallahu alaihi wasallam juloto hari koye ɓe gollayno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe golli e juuɗe goɗɗo o yoɓi ɓe lewru honɗum aynugol dammi ɓe ayni dammi ɓe aynani goɗɗo dammi o yoɓa ɓe lewru nunɗal woni nder ton ay no wawi rimude ton goɗɗum hara jommum andata joni noon si ɓemɓe ɓe hooliri nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe waɗi business sonnaje maɓɓe jana on moɓe tiggi on Khadija ummul mu'minin radiyallahu anha nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hari ko gollanaynoɗo ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wayasi sodogol marchandise kono harana moɗi maɓɓe ɓe woni wayasirde wona ka hoore manan ko maɓɓe ɓe woni wayasirde e hoore ɗum tawi ko kaalisi goɗɗo ɓe woni gollirde ɓe yoɓe ma pourcentage kono hatta e hoore ɗum ɓemɓe ɓe wondi e ngun zamanu fottani wonde makko ɓe amin ko ɓeyta comme bila munage hay goto innaali contestali seede on kon wondema nelaɗo tan ko amin yimɓe makka ɓen ɓe haddi mahugol suudu kabandu ɓe haddi ɓe mahirdu har mbuɗi tawaka ɓe moɓi ndi mbuuɗi ha ɓe ronki ɓe addi ɓe mahi ko yiyoton no accaka sera ɗon mbuɗi ɓe joginoɗin tawi wata mawde suudu kaba ɗum ha ɓe mahora ɗum ɗon ɓe ɗuyti ɗum ɗon joni ɓe mahi ko yiyoton ɗon kono tawi ɓe acci ko wonno nder ton kono ko waɗi ɓe acci tawi mbuɗi ɓe jogiɗi yonata ɓe mahira ha ton fo hara ko laaɓuɗi ɓay ɓe mahi ɓe gayni heddi yowgol hayre nden kade wonno ɗon ko hombono yoɓata hayre nden joni ɓe fof ɓe fota mo kala ko itti pourcentage ko 50 mo kala ko 50% hay goto ɓura goɗɗo ko hombono joni heɓata teddungal yowgol hayre nden kade wonɗon
kade wonno ɗo ɓe yeddodiri ha seeɗa ɓe haɓa kaɓe jooɗi ɗon ka nder suudu kaaba ton heɓe yeddodira goɗɗe maɓɓe inni joni waɗen ni artiɗo naatode ka suudu ka juulide ɗo tawi en ɗo woyon ɗo ñaawa en kon ɗo ñaawi o hara jaɓe kamɓe ɗon fof e goto yaltaali ɓe haɗita goto yalto e ɓen ɗo kala arɗo hara na noddaade woni seeɗa tan nelaaɗo sallah sallam naati ɓe naati woto nde on tuma hari ɓe nelaaka taw kono hari kamɓe yimɓe makka ɓen fof ɓe fottani wondema nelaaɗo ko amin ɗay ɓe yiimo ɓeyni ha oɗo moƴƴi oɗo ko mouhammadul amin oɗo ko hoola oɗo no hoola nelaaɗo sallam ari waɗi ko hoolaaɓe watta kon kadi na hoolaare tun e hoore vide ɓe ari ɓeyni jooni abbe linsere ɓe addi linsere ɓeyni ƴetti hayre nde waɗon hoore ɗon ɓe ƴetti hayre nde ɓe waɗi hoore ɗon ɓeyni mo kala yemo e nanngu sengo mo kala nangi sengo ɓeyni towde ɓe towni kamɓe nelaaɗo sallam ɓe wallitiɓe ɓe wendi hayre nden ɗo gueɗe o lande mahallu shahid tawi jaka yimɓe makka ɓen no jaɓi wondema nelaaɗo mouhammad sallah sallam ko amin ɗo yo nelede dalil ɗimmo on ko holli wondema o nunɗal ko hunde hittude ka alqur'ana ayeji heewde no ari fi tabintingol nunɗal ayeji heewde no jeeya e muɗum o aya ka sot ahzab kalannode inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula hoolaare nden masuliya responsabilité mum poids mum on no tiiɗi allah subahana taala wiisi o wallini ɗum e hoore hayre e hoore fello ngon ma e hoore leydi ndi muñjitotono hakke ko responsabilité on hulɓini allah weeɓiti responsabilité on e hoore kammo ngon e hoore leydi ndi ɗi ngantini ɗin he allah men joni mbiɗa acca men ɗum ɗon ha fo men on ɗum men tenata tabi addi mum ɗin yani résultat conséquence angal tabintingol hoolaare nden ko hulɓini kon conséquence yonti timminaade hooraare nden ɗum ɗon kammol ɗin hulno kañum na hoolaare nden tun woni gonno holnatna ɗum conséquence si nde waɗaama si nde waɗaaka wonata ɓaawo kon fa ashfaqna minha ɗi huli conséquence ko waɗata kon si on tigi hoolaama haa gasi o ronki timminde hoolaare nden allah subahana taala wi wa hamala hal insan leɗɗanke on kañum ƴetti hoolaare nden o fayi hoore makko o inni o waaway o seerani nelaaɗo sala sallam maaki hadise goɗɗo goo ɓe moka sahihul jamel cheikh l albani o wii la imana liman la amanata la wo limano timmana neɗɗo mo wona mo timmina mo ala nunɗal neɗɗo so nunɗa hara limana kon timaji makki tiwara so waɗi honno hande fuyno woodi sikkuɓe kamɓe hono wiyete alal islam on ko ka hunnduko ɗo ma islam on ko carte d'identité yani cartol aɓa moƴƴinde cartol winda sa fala a windi aɗo anta imamu al harama makki na ko windete waɗe carte islam kadi wona chaque on tu mbadinittu mbadini no tawa o windete carte kono tawa hundu kono tawa kono na ɗum tu be kuugal ngal iden en anndi tawde allah subahana taala yamiri ɗimmun ɗum allah subahana taala yamiri fi hoolaare ka qouran nelaɗo sallam yamiri fi ɗum ɓe tiiɗini fi ɗum haa allah ne'i ɓe hoore muɗum ɓe ne'iti kamɓe tigi e hoore muɗum ɓe ɓeyditi jikkuli maɓɓe ɗi ɓe ne'i sahaba en e hoore muɗum conséquence muɗum on résultat ɓe nelaɗo sallam ne'i ɓen ka hoolaare ndaare ko defte hadis ko sahaba en filli ko feƴƴi kon ko wenta kon amanatul kalima hoolaare fi konngol sahabaɓe filani ɓen hadiseje ɗen hay fus ɓe ɓeydaali hay fus ɓe ɗuytaali ko nunɗal waawi ɗum waɗi karmo koɓe hadis ɓe mbayɓe ari ɓe nangi vérifié ugol filliɓe ɓen ɓe ɗaɓɓiti ko wenete kon al adala nunɗal daarugol adalatu rawi est ce que o filliɗo no nundi ɓe vérifie wi heɓɓe cekki gila e sahaba ɓe cekki haa hewti sakkitoro pillotoɗo hadis en ɓe cekki ɓe fof mo nunɗa wo e maɓɓe ma sikkitaɗo dirne ko jogiɗen kon e defte hadis selluɗe ɓen fof hara no timmi satti ɗin fof
kono nder sartiji arani ɗin e nder ɗum ɗo gonnu ko nunɗal pilli ɗo adalatu rawi en andi jaka nunɗal ngal ko muhim tammu ɗum imandeji ko tata no holli wondema nunɗal ngal ko important be on tigi gerafi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala waɗani firdaus on yimɓe naatoɓe ka jannatul firdaus ɓen hino ton alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum anil lagwi muridun walladina hum lizakati fa'ilun walladina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin kono no tawa e maɓɓe walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un e andi jaka naani salatihim khashi'un faqat ɓen ɗon ko fedde juula nunɗa en julɗe yankino julɗe mum nden ɓen ɗon ko groupe naatogal jannata firdaus en andinama wondema firdaus ko on ɗon woni dernier étage on ka aljanna kadi ko on ɗon woni ka tumbo hettiɗi fof ko quartier ji saraji kono hakke ko Allah subahanahu wa taala moƴƴi e nelaɗo sallah sallam nelaɗo sa waɗanimo kanko ko na suudu woturo mari ka aljanna wona pale goto wona villa goto windi ka qur'an تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك جنات ويجعل لك قصورا ويجعل لك قصورا أو يدعو قصورا كل إن لا رسل من كرامات الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون له أكثر من قصر في الجنة ودوا دي وقت أتبع بيدو بينك وكوتا أن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتوا باليتيم مثلا بما كي أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة نودوا اليتيم من أمك ومن هدرويت كوترويت nan ya be na kadi ko men e kaari en kawtiroyta jiboda non be don ngara nelaado ko te be do fo ko do kawtiroyta en di da ngandi go on wayno hodi mo hodi lambani mo hodi équipe mo hodi do hara fo ko men en kawtiri ta ko men en kawtiri to ko men en kawtiri to ko dum way yaj'al laka qusura karo ko be tafsir be wi no jiya ko Allah mo joto nelaado sallallahu alaihi wasallam kanko wona vila goto e goto kal janna idan firdaus no wadana yimbe nunduɓe ɓe no waɗana yimɓe yankinotoɓe julɗe ɓen no waɗana ittoɓe zakka ɓen no waɗana aynoɓe hoore muɗum ga e yanugol e rewɓe jaranɓe ɓen sifaji buy kono noon no tawa e ɓen natoɓe aljanna ka firdaus yimɓe nunɗuɓe en andi jaka nunɗa ko yimɓe ko ɗum waɗi gergol wawa ningol hoore muɗum e hoore oɗo sifa no tawa eko yamiraka sen yinni joni ɓe landi imamu Qurtubi rahimahullah ka tafsir makko firgol o mo jagi ɗonane inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha o wi oɗo aya kibo moɓodiri kala kuuɗe l'islam ɗe yajma jamia al ahkam fi ddini wa shar puisque ɓe wi amanatul kalima amanatul ibada amanatul salat amanatul zakat amanatul mal amanatul halal wal haram kala kul din wonde ton ko amana dina kam fof wona joni hara Allah haltinima julde nde a haltinama de sa tottino nde hana tottireɗo waɗi totti kalifa zakka a halfinama jawdi sa totti zakka mum a waɗi ko uyaka a halfinama hoorema sa waɗa alsina e yanugol e ko harmi ɗum kadi ko kalifa yani dina kam fof ko fayda ko no wiri noon kam Qurtubi dina kam fof fayda wonti kalifa hay journaliste jo wol haala ko haalata kon ko kalima amanto kalima en andi naɓe hay karama koɓɓe gandal koɓe jogi ko ɓe wiyama la tubayyinunnahu linnasi wala taktumuna amanatul ilm gandal ko jannguɗa kon ko amana laamu pouvoir ko jonnoɗa kon ko amana hakkille ko jonnoɗa kon ko amana sa woni mawɗo gorol ɗum ko amana sa gollitiri ɗum ka moƴƴi ɗon heɓe balaji sa golli ka boɗɗum kam heɓe bakkate ɓeygure manen ko amana gollo e maɗen ko amana yani masuliya al amana tashmal kulli shay kama qala al imam Qurtubi idan wi amana no waɗi catégorie tati hoolare nden telema ko Allah halfima kon amanatullah ad-din wal ibada wat tawhid kala ko yondiri Allah kon woni ko martaba arana on martaba ɗim mon ka hoolare ko yowondiri kon hakkude maɗa e yimɓe ɓen kala mo yiiɗa si o halfinima ma so wondi gera hara ko kanko yarata e hakkeji maɗi haɗanga yadal hakkeji makko ɗi amana sakkitoron kon ɗon amana personnel kala e meɗen hara jogui goɗɗum wan joni ɓiɓɓe maɓe bitiki ma o juulide ma ɗen l'école ma o e hono wiyete dars ma o ka wonɗa aɗa tan ɗum ko an kippi ɗum ko a masul bitiki halfi joni koye amana hassa
e amana amma e amanatullah subhanahu wa ta'ala wa alaha amanatullah hoolaare Allah hasman timmina hikki don hoolaare hikkide jama kalifu ko fo halfi ma ko timmina tamana hettori ma on kade ngir mada timmina idan sen dari inni e ndar excès exemple no wodi fi hoolaare se fala en fondata defte wona ina joni deftere sifatu safal ibn al-jawzi ma dambugal spécial fi timmigol hoolaare kat deftere makko sifatu safal e mo demande mo ka deftere seydou khadir fala dew dare sifaji yimbe moƴƴinoɓe feƴƴinoɓe tawata ɓe timmini hoolaare hara ko bana hada on to exemple ɗiɗi imam sarna fori mo waɗi ko deftere makko awnul ma'bud ko muqaddima sar sunan bi dawud mo addi ɗon issa hariba jiddan oɗo issa haali saktote issa arana on enen mawɓe men ɓen taw enen mawɓe ɓen fi on impossible mawɓe men ɓen ɓawa ɗo hari ɓe mahayno suudu ɓe wawi koye ton koyte won dungere ɗono no wiyete la ilaha illallah wayno bembal yandi buye men ganda bembal wiyete bembal mawgol ɗo joni waɗa comme bassin kono harno ferna yimɓe yiwano ka woɗɗi aɗa halfina ɗum mbuuɗi kala keyeje ko yimɓe jogii hay sunnu sumi ɗum ɗon sumata nder to ɓe arade ɓe halfina ɗon mbuuɗi kaalisi ɓenna adde lijjum haɓɓo ɓe ɗaɓɓa lijjum kum ɓe anndi hiɓe maniti ka maɓɓe toon ɓe haɓɓira kaalisiji ɗi ɓe ƴetta ɓe naada nder toon ɓe soka ñande haaju maɓɓe yanoy wo ɗum ko maɓɓe men ɓe ngoy na inugol ɗum ɗon hawa ko ara fuɓɓen to ñande haaju mum yanoy wo so ɓe ari ɓe sotti ko lijjum kum haray woni hiɓe addori maande siba makko ɓe ƴetta ɓe ƴetta kumɓe ndaara ɓe hiɓɓinira ɓe ƴetta ko maɓɓe komɓe yaha hara hay firtaka no neɓal ko waɗi enen hannde heɓi gandal kono est ce que hiɗen ɓuri ɓe koye gandal ko goonga ɓe jangi ko ɓuri ɓe ɗum ko sikki ala muɗum kono ɓe joggitira ɓuri e boyi hannde no sabota mawɓen ka inne mawɓe waɗi ni mawɓe waɗi ni e ni ko goonga koy gasa mo kala tele mawɓe ɓen ɓe wondino ɗon ka makko to gasa ko mawɓe makko ɓe no wiide ma mawɓen telen ka quartier ka wonirno ɗon par ce que anndi mawɓe gono ko koɓe fiita e mawɓe ko tafa ɓe jimɓe anndi ɓe no saboti mawɓe haray ko goonga ka mo finita e mawɗum ko jimɓe tappata ma ko seɗo o laala ma ko wutto o tambi ma ko ɓambo sonnaɓe ñande peera ma ko ɓambo jiwɓe ñande ɓe teddina ma ko nande muɗum ko tawi ko mawɓe momi ko siba ɓen ɗo on ɗon sini jokkita ko maɓɓe wi kon ko gonga makko haali adaji amen ne jokkita ko gonga kono mo finita e mawɗo muɗum ko siba ɓen halfinteno o ɗin mbuuɗi on di gara ƴetta tawan o haɓɓori koɗɗum ko haɓɓorino kon so non jokka ɗum ɗon haɗa o perdi wani ɓe ɓe sikure ko woni ko jokkuno kon fonnere hande ko malbida ɗo kaɓɓuma dollar 10 000 dollars ara tawa kanji tigi hayta banque na kanji tigi tawta sa halfini kesiɗi ko kiɗɗiɗi hettata sa halfini kiɗɗiɗi ko kesiɗi hettata en fof ɗen anndi boye meɗen ko yeɗo haaju na ɓori kiɗɗe kesi yaaka yaɗa ɓe seeɗ saɗi o kontetiradi aranga ndala hara ƴettuɗa ron nder sukudi ko yahoji naɓe takata kara han sensirtade hara hoɗɗo alfinota enen maɓɓe nayi gootum kono noon koye nger wonen gootum ɓuren ɓe puisque ɗe ɓuri ɓe gandal defte wodnoɗe gontima sahih boukhari en sahih muslim en hari ala muwatta o maliki ha ɗum ala hay ɓurano fayda koye windugol e alluwal fayda hoɗo fof a tawi ko ɓurano goto woni hoɗo ngol kono hari kamɓe yer ko ɓe jangioɓe gollitiray ko noon sahaba e wondu ɓe jangioɓe gollitira enen kadi wawi ɗum haɗi ekkitoɗe ko jikku ɗi wawi mi tawano goɗɗo go halfini goɗɗo mbuuri o halfina ɗo yeddi few wonɓe Europe joni ga mbuuɗi haaɗi muuti o ƴanti oya o yeddi fes ɓe noddina men ɓe ar men jooɗi oye nodda ka faalla wona gonga mbuuɗi ko halfiɗa alan ko fof aynim jonnoɗo enim jooɗoɗiɗan he mbuuɗi ala woya noddimo ka faala o on tima oyani ustad joni komi faala onon joni acce min ndaari somi régulé ka famille ko ɗon mi wayi remde mawdu o ɗum ko konaki ɗo waɗi na issa halfina goɗɗo ara ƴanta moyinna yo nodde ka faalɗa o nodda ka faalɗa na gongal ɓuɗɗi ma dimi a jonara sappo goɗɗo halfini goɗɗo darnogo ɗo suudu issaji no hulɓiɗi so ndaari so naati on dossier a tawayi eɗen acciti waare kono yo Allah ɓeydan e jikkuji moƴƴi ɗi ko muskila joni so goɗɗo halfinima darnugol suudu ari
o ari o yaali suudu kaɓe on tirde noon foto ko ɓe naɓanamo ɓe naɓati ko suudu goɗɗo ɓe on tirde ɓe naɓanoo fotoji ɗon siko ɗo ko qissa min haalde na qissa ɗi min haalde ko riyeede ko ɓawi haaldaɗo yo haalu inde goɗɗo halfina goɗɗo mbuuɗi ara o inna noddanga faaɗo sappo joganaaki halfina goɗɗo yo soodane yo darane suudu ara tawa hay fus daraki tawa ko haala fuɗɗagol haala ayna nahnu goɗɗo goni ni no yeeyiti suudu goɗɗo fayda kadi fayda koɓe siɓɓi haatini haali tino katon faama ka woni ko ɗum mi ala haalde iɓe hiɓɓodiri ha o yaalaɗo jonni mbuɗi ko ɓanni bulletinde to laarde so danugol suudu ni ɓe mbaɗa on probléme ni joga sisi mbeedi seeɗen ndu woyi mo faama e konto woni ɓay minen haɗa ɓe hoolame probléme jiɗi ɓe disnomen goɗɗo ngo ɓe haalame ɓe tori du'a hay goɗɗo noddina saudi o yeyi o inni mo tori du'a sabu sifa on probléme konno warate en fottaniɗo wondema gandal sociologie o wii wo banu adama wata wurde kanko to wata wurde kanko to ko bee heɓa goɗɗo goo ko huwodira on mo huwodirta ko bee tawata ɗum ɗan no mum sina ɗum adnon bonay joni a wata wonde maçon wona pentrier wona carole wona courant wona piƴiɗi fu gasata joni noon so tawi mo courant on nunɗa si tawi mo caro on nunɗa si tawi mo maçon on nunɗa si tawi waɗo dalde nunɗa so ɗum ɗangal boni hara yadno yirbi puisque so waddi waɗu bureau tati waɗi bureau ti joyi hara boni ka watte tonne sappo o inni ko tonne capan tati hara boni nunɗal ngal ala waji an fusana yani ɗum ɗo ko jikku mo onde wadni ode hoore mum e mum issa momi sakkitorta o ɓe addi ka sunan nabi dawud ka fuɗɗode issa wo ko goɗɗo goo njulajum wonno nunɗuɗo mo firtata ahad iɓe yahayno yeeygol e surire ni ɗen wiyande joni kaasa ɓe yaha yeeygol ɗon ko marché yontere o ari on no wiyete o ñawli goɗɗo kono himo anda wondema so ñawlike so halɗi ko yontere hande o yontere hande o heɓete sinaro maayi nden ñande ɓe ari ka laana kaɓe ƴawata ɗon yahugol woni ha kaɓe fokkitata ɗon hewti haaji makko yane yahugol ɓaawo hoggo onde arontemo hurgoji ala ko ɓatti ko binde ɗuma o yehi yahugol ɓaawo hoggo argol makko tawi laana ka mbuusi ka hewti ka fayda ka muudoyke laana go ala yahowa ka gaɗa suriri ɓayano dari sabbi jaatigi makko mandi kan jaatigi makko kan si o mayaɗo hewta ɗon ko yoɓo ñamaɗe ko hunno ahadi ɓayɗo ɗon kadi ko muskila enen buyema yoɓata ñamade ndin ɗo tawa makko Allah mustaan non mi tori Allah duwol tulu no kono mi tori Allah yo Allah waɗe newnaga yoɓugol ñamade so ndi ñawli ko fiyo yoɓu Allah walla mo yoɓ so ndi ñawli ko fi taw yoɓu Allah wallatamo ɗo windi hadis man akhada amwala nas yuridu adaha addallahu an wa man akhada amwala nas yuridu itlafaha atlafahu Allah o ari dari sabbi ɗon lana kan ari yimɓe fotti to yaala jatigi makko himo ngalɗi ko ɗum haɗi jatigi makko arani ala mo lando pikke mo o anda ɓen arɓe ɗon hay goto anda programme oya o dari ɗon oya ari ay tawi lana ka yeehi o ƴetti mbuɗi ko halfuno kon koɓe haaldi kon kanko e oya ɗaɓɓi haako o tumi mbuɗɗi nder ton o haɓɓi ha moƴƴi o wi Allah yoɓana ñamande mo wiide ko nder bahal kakiɗi yani ka nder baharo tumno ɗi haɓɓori noon Allah immini mororo ji ndiyan ko rondo ndi kakiɗi naɓaɗi ha ka fongo ka fongo ka ɓeyawol ɗo laana kan no darade oyno ngalɗi o yii kaaki kecci no ara o ukki o jumpi oyi o mbaɓɓi kaaki ɗin o udditi o ndaari o limite ko moƴƴi makko ɗin tigi o wi Allah yettini e hadda pus téléphone ala on tuma woni ha yontere ɗen ñande o yaari arano e aramɓe ɓen o ɗaɓɓiti mbuɗi ɗin kadi wona majji o jogiti ko waɗirno ɗum ɗa ko inugol joni ɓay falloɗa fettugol ahadi kono joni si ɗum ɗo hino ɗo ahadi mi waɗi mbere komi wawi ko hade ko yawgol hurgol mi yahi mi ari ɓe yeehi mi waɗi mbere komi wawi ko haɗo mi wawi joni wata hattare lana kan mi wata jogaɗo ɗi ha yontere hande joni hinoɗi ɗo o ɗaɓɓiti kadi kodi sappo o ɗaɓɓiti kadi ha gasi o ari o ɗaɓɓiti oya oyete wurinde ñande ha jaka e makko ɓe yiidi uyni mi arano yontere hande fuɗɗi hino mbuɗi maɗi ɗo oyni ano lano goɗɗo
wadi oyni minel oyna o yottini ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala hara qissaji ne woodi si on tigi waɗi tun Allah waɗanemo karame muɗum ɓe haali ibnu mas'ud ɓe jeeya e ko ibnu mas'ud mantira wondema hari ko himo waawi nunɗugol hakkude sonna e makko ɓe mo nunɗi hakkude sonna e makko ɓen haa ɗum woni misal e nder sahaba ɓe sonna e makko ɓe mañande wodde ɓe ɗiɗono Allah jaribimo sifanoɗa ni Allah jaribimo ɓe ar ɓe landimo ɓe ndi ko homma mi watta yeeso ka surrugol ko mi watta yeeso o wi waɗe urba kisan ɗon e ɗon kadi o wi waɗe urba ɓe windi kaydi ɓe waɗi urba woɗɗo yeeso on kon ɗon ardina ay hay ɗon kadi hari alkeste mum nde wawno kadi waɗe kaarijo kono hay ɗon o wiyaali waɗe kaarijo o wi waɗe urba ɓe waɗi urba urba on ɗon woni yeeso Allah subhanahu wa ta'ala wawi testude goɗɗo testata fiɗɗi fof ko faade wiide musidɓe julɓe tedduɓe jeren daren no artiren o hoolare hakkude men asalullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuslihana jami'an wa yuslihakum wa an yaj'alana jami'an min al-umana'i as-sadiqin ma'a Allah subhanahu wa ta'ala thumma ma'a khalqi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبع سنته واقتفى أثره وبعد آية في القرآن تحذر من الخيانة آية في القرآن تحذر من الخيانة مثل ما يحرم الله الخمر فالله سبحانه وتعالى الذي حرم الخمر في القرآن هو الذي حرم الخيانة سواء بسواء يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم هذا كلام الله musidɓe julɓe tedduɓe ka timmode yewtere meɗen ɗo yen andu wondema Allah subhanahu wa ta'ala himo harmini jamfa mo sutigoy e fof meɗen mo sutigonde wadde sa waɗi facture a waɗani patron facture a ɓeyditi ka facture to a konti a mbuɗɗiga a manque ɗi ma konti a fawi hara anni Allah mo sutimo laawol kisal ko laawol peewal e ɓange so halfinama limugol mbuɗi a limi a ɓurtini ma mankini haɗa anndi ɗum ko feere a halfinama kalis a waɗi toon goɗɗum ɗe anndi ɗum ko feere a halfinama gestion entreprise ma boutique ma magasin a waɗi toon goɗɗum tawi a jampote woni Allah no siɗima hara ɗum noon kadi haysiɗa julde haysiɗa horde haysiɗa yaade umra haysiɗa yaade hajju fof mo ɗumɗa kadi yamidema on fiita yeru beere haɗuma fiita yeru beere haɗuma fiita wujju haɗuma fiita zinu haɗuma fiita waɗ goɗɗo ko on kadi haɗuma ya accita jaw fof mo ga gurana woni o wawi mo jangi ɗo puisque ɗe mbaɗi probléme kamen ɗo goɗɗo sinoma oɗon poste haray hande kadi yimmakko ɓen fof yaha welto wiyonu fi haray o heɓino jamfura buya men ko faami wondema si goɗɗo waɗama poste ko yo jamfa so halfinama kalisi ko yo détournement no woodi fen ɗo fonds de l'état gouvernement ma entreprise ma société no hulɓini Allah subhanahu wa ta'ala harmini ɗum o wi noon kadi sa détourni o man yahlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah mo jamfike o détourni yawm al-qiyamah o addiyay ton noon dirham ala toon dinar ala toon euro ala toon franc ala toon ko golle ma ɗen ko ɗon ƴettoyte nelaɗo salsa maki hadis sellu ken ɓe wi yudawu li kulli gadirin liwa'un yawm al-qiyamah kala jamfiɗo détourni Allah subhanahu wa ta'ala waɗoyta drapeau hara adna la fof no sutima yawm al-qiyamah nami haalde nelaɗo salsa idan ko ɗum gere ay wiɗo la tahunu Allah wa rasulah wata on jamfe Allah wata on jamfe nelaɗon ɗo gasa ɗum ɗo ko fewti ko lamɗo ɓen e karama koɓɓen karamo koɓɓen si ɓe wooli goɗɗum ɓenni ko ɗum yamirata ko fenande ma ɗum no haɗata ko fenande ɓe daari maslaha maɓɓe ma intérêt maɓɓe ma intérêt laamu ma intérêt goɗɗo ɗum ɗon Allah nango yaɓe yama qiyama ko wona noon wata kunu amanatikum confiance ko waɗa koñi hoore ma
jamfuɗa yawma qiyama heɓoye drapeau darne binde maɗa wiye hada fulane bune fulane bune fulane kadra fi dunia oɗo ko kaari goɗo ko tawnoɗe jamfotoɓen ka aduna mi sikka enen ɗo yiɗaɗo nane ka radio no wole kaari yo détourni bonji ma nane ka internet ɓe ka facebook ma ɓe yaltonte ɓena koɗo détourni bonji ma koɗo jamfi ma koɗo wujji ma koɗo waɗi hay gotte mi yiɗaɗo kono ɗum no woodi terrain o allah almustaan ko ɗum waɗi njulaɓe goo joɓiraɓe goɗɗum go wallahi woɓɓe ko siɓani men ɓe wi hara menen meɗen faala waɗugol ko moƴƴi min heɓata lawol muɗum ina mari $1 million wonde ka banque ɗi waaliɗi ala gollude tawa ɗin ɗon $1 million na wawi ƴettude 300 000 400 000 500 000 uddita entreprise ɗaɓɓa woɓɓe goo ɗon ɓen ɓe ala mbuuɗi ɓe ala manankuɗi ɓe dogi ɓe ƴawri ɓe joldi ɓe yiya aduna fof ɓe heɓan kus hara ɓen ɗon hino wawi si on entreprise mo $500 000 udditama ɓen no wawi natude ɗon si hoolare no woodi ɓe gollira ɗum ɗon kamɓe kadi ɓe heɓa gaña 50 kamɓe kadi ɓe heɓa kono ɓe wuurira bi sharafi wa karama ɓe heɓa tagol na weeɓi tagol e yimɓe majjele jagal ko nande muɗum woɓɓe hara ko jannguɓe woɓɓe hara no mari expérience mi yaaga woɓɓe hara ɓe jinni ɓe andileɗe kono hara ɓe mara moyen ɓe wata gollude ɓe mara ko gollite ko hara goɗɗo no wallini $1 million ko banque ɗi ala golde wala haaji majji hitande fof kono hara o suusata ƴettude ɗi utta entreprise o jonnam woɓɓe yo ɓen ɗo golli ɗi mbuuɗi ɗon ɓenen ɓe haalana men kamɓe jon goɗɗum buye maɓɓe haala men hara ɓe faala wallude kono hara ɓe wawata puisque ɓe yaltini $1 million ma $500 000 ɓe waɗi les compte ɓe jonni ɗi woɓɓe hitande so timmi fi tappugol machine ɓe tappa e machine hara ɗi fof ɗi lanni no woodi ka ala no woodi ko jomiraɓe goɗɗo wonmen haalande ɗum nami peppini ɗum ɗo haala ɓen hara ɓeɗen faala wallude woɓɓe koɓe mara goɗɗum ɗen min utta entreprise gara ɓe golla ɗon kono gasata patron ɓe ɗon ɓe fof lagene ɗo ɓe fof maɓɓe ñande o ñande fade on tiya e golle ko hono tuma goɗɗo fawtoto o yalta hay sutta yagol hay makka wona lewru ɓen nayi mbuuɗi ko jommum place ko jommum hoɗen ɗum wata martude aduna allah wona noon sa heeɓi seeɗa ko ɗaɓɓu golloɓe golla joɗɗa ka suudu hara ko golle no wawi martude hara ala ɗo kono gasata ko angal nunɗal ngal hoolare nden ala ko ɗum tampoɓe ɓe tampay fayda haa ɓe maya haɓe heɓata piyon nu allah waɗa ko yo heɓu o waɗa woɓɓe heɓa ɓen ɗon woɓɓe ɗum o leydi ndin ɗon gandal hay gandal fo yaha ɗaɓɓere gandal kono fo heɓata fo ɗaɓɓay laamu fo heɓata fo ɗaɓɓay kaasi fo heɓata kono ko heɓɓuɓen koye ley ɓen ɗon wonete famodire huwodire marché si tawi goɗɗon mari mbuuɗi de waɗini ka banque yala gollude mo faala wallugol julɓe goo ɓen ɗon heɓa kadi kamɓe golliraɓe heɓa ɗon hayso dépense ɓe heɓa coggu terrain mum ɓe heɓa coggu moto mum ɓe heɓa kamɓe kadi kaɓe wuura bi sharaf wa karama tawa so yaltiniɗo moƴƴini entreprise o ala ɗo himo nokku goo ma haysi mo ɗon kone mo jokki goɗɗum goo si hewtoyi takkugol machine ko ɓeyna wallahi allah tawi hoddiri nodde on sataɓe so docteur madoul albakar diare ɓe wallito on ɗon ɓe jangganan ɗon hadiseje inna allaha kada qaddar kada juwamo ɗon ha o jiɓo honno ɓe seedita ɗon si ɓe seedi ɗon wayne gasi ɗin kadi sallah jaɓi imarami ɗimi jogotori ɗon onon ɗo mi andi goɗɗo soodi goɗɗo mbiɗo andi ibaren jo soodi taxi je nogay hikka ɗo mbiɗo andi ibaren jo taxi je ɗen télé wano 6 mois ni o wi wo muɗi majji on yalti Côte d'Ivoire goɗɗo wata soodugol taxi hay gotal kono ha keɓɗo wona debbi jeego na muɗi majji o yalti hombo de hombo jonata ngal taxi wallo ko embouteillage ala je wallahi harɓe de embouteillage wallahi ɗum waɗini eni wallahi waɗini eni wallahi waɗini eni wallahi waɗini eni tawayiɗo wakkili sa heeɓi ɗo joni hayso ko $100 a heeɓi ɗi ɗin ɗon raɓamma tawa ya wallini ɗon goɗon ɗi wala ɗon a wata ƴeɗi goɗɗon $2000 soda taxi ɗum jonna goɗɗo goo mo juldata ka julde taxi man jam mala golde jaɓiɗo golla an kadi heɓa ɗon dépense a wawata fewnu sa jonni mo ɗin ɗon haray ɗin ɗon jokkinte gandi ayna lamana wama bikum min ni'matin fa min allah walakin honno mafsada honno fa bima kasabat aydikum si wonde haɗi probléme ñewni ko ɓuri kon koye men ene woni si a nunɗi an siko a taxi man yo so a nunɗi a yiyano ko daaru ɗo ko sortu mo jangginani ko fuɗɗode ya ayyuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ko ɗum yiyata ɗum puisque goɗɗo ko ɗum fenanta ko fi arantagol ka ɗa ñawli joni goɗɗo on haddi hitande nden ka jombenta yoɓay da faala noon fende kono ko fenitta ko fiya arrange o hana yoɓali goɗɗi arrange ɗam yani ko fenitta ko fiyo arrange joni noon allah wi wosa woni gonga o arrangete kanko ko kanko arrangete wona arrangata hoore ma ya ayyuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wole gonga nunɗe wole gonga nunɗe won woni hikki ɗon yuslih lakum a'malakum
o moƴƴinande golle ma ɗen hara o arrangima si golle ma ɗe moƴƴi hara arrangike kono ko fenirɗa ko fiya arrange o kono arrangetako puisque a feni andoyto sa noddi ko kanko arrangete kanko Allah subhanahu wa ta'ala o woni ko ɗon kono andi ko secret ɓuran a watta famde piƴi ɗum fonde wottata yuslih lakum amalakum woykira wa yaghfir lakum dhunubakum a heɓi nafo adde ma on arrangike e hoɗum Allah yawtima jawtanima bakkatuma o subhanallah ikhwati kiram geren no wawi ɗum artude nunɗal hakkude meɗen ɓe jomiraɓe jawle faalaɓe wallugol yo Allah newnaɓe ɓe heɓa no ɓe wallira yo Allah okkuɓe kadi yimɓe nunɗuɓe kadi walleteɓe handuɓe walleɓe anduɓe kadi wallede puisque si ɓuuɗi walli kay banque ƴalal gollude musidɓe ko banque o heɓata nafoore majji ɗum ɗon haray sen duttike hoore meɗen e moƴƴintini jikkuji meɗen e arti hoolare de Allah wallay kala faalaɓe wadde ko moƴƴi e torki Allah yo Allah newnaɓe ko moƴƴi ko enen fof menen wo onon wo taalibaɓe jannoɓe wajotoɓe ɓe kadi hatoñini hoolare ngoy nunɗal en fof onon kadi julaɓe jokkuɓe business ma lamɓe ɓen en torki Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah waawi ko Allah jogi peewal yo Allah fewna en fof yo Allah waɗa en fof nunɗuɓe yo Allah ittu kamari ton o artirana en nunɗal ka horeji meɗen ɗo yo Allah okkoren kulol Allah ha wawen hulde Allah wawen tabintinde nunɗal e hoore meɗen اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واوهن كيد الكافرين اللهم من اراد بالمسلمين واراد بنا سوءا فاصلح في نفسه وجل تدبيره وتدميرا عليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امر في غيرها من رشد يعز فيها رضاك ويهدى فيها معصيتك برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal